minus tafsiru suratul an'am aya keme ani bisaba ani kononto akonni ba fe ka aqida sahalen soro aqida kisile bidiyawma akonni ba fe ko soro ko abima shawul sinabu ka kitabu ku kala ani bul qayyim akwai kan nunun kola ka kitabu kala ala ku fulan nema akwai kan nunun kitabu kala de ni be aqida sahalen fe koni balma komi wakati yan surambe min faroka ni sheikhul islam bun taymiya kele qisa dobe mahmaru amana jami sheikh muhammad amana jami salafu karamo bado atumbe saudiya yemanin kade do amana jami ma ya ka kalanke saudiya ako uluka karamo a sheikh muhammad khalil harras ni nyecce ale kalana jami'atul ajhar misriyende do akalana jami'atul ajhar la fo kashe dogotoriyama me falasifa de do ahli mantiki ahli falasifa ani sufiya tabolo nunu de tumba bolo aka takassusu ye falasifa ni mantika de bo bunte mi afana be fiŋo fiŋ konturu la kara duku ka falasifa ni mantiki de do akera bunte mi ajuguye parce que ale ka kalan na ka idaye minye bunte mi ayo jugude afana bunte mi ajuguya tuma fin aba fe ka aka dogotoriya letri risala indila awa do kwama ako komi eye falasifa ni mantiko de ka takassusu e bunte mi abode ko bunte mi be aradu ko de ka iti ka dogotoriya risala dila ka aradu ke bunte mi aka sinya kele ako ye tinya fo ha ako qahira bunte mi aka kitabu min be maktaba la qahira ale kuma sira ayu fara nyongonga aye kalo sabake uka abi muraja ako ja ne kala na kashe fo dogotira nga ja ne yerete silamiya ka masilamiya yere famu na silamiya famu bunte maka kitabu ndela sisa ja ne yere tu masilamiya famu kana ibtidayama kana sanawiyama kana magisteriuma kana dogotoriyama ja masilamiya famu nimbela na silamiya famu sheikhul islam bunte maka kitabu ndela mantiqa ni falasifa ni atumbe minka aya be aqida sanse kayri sala indila aya ke munye aya risala indila aqidatu buntaymiya salafi aya risala inke oka aqidatu buntaymiya salafi jain tuntara sauda minye ewa mahmud amana jami ako muhammad ibn suud akwa tumbe ulukala ode ka fenna Sheikh Muhammad ibn Saud jami'atu Sheikh Muhammad ibn Saud islamiyya ko ayulu kala o jami'a la ko kala shi kono fasilu kono de ayennin kuma fuale dani da Sheikh Muhammad Khalil Harras ako ayennin qisa fuale ye fasilu de kono kala shi de kono dani da ayulu la kala donc mbalemon an ka karamogo banunu sunna karamogo banunu ayu ka tarjama kala kanyana ma ya chogo anu ka kitabu ayu muraja na yu muraja aqida nyuma ani tinyali kala ni hakli jugo be jan kono nu na ma chogo ni ko ne bunte ma ka kitabu muraja ani bun khaymu hakli na jugo min bese ka ye jan kono ko ite se ko sagi aka dogo la kanke minanya anka ay mawye anku ka kitabu kala anku kononado anku nyodo ewa ninye bunte me ka juguye ayele mana ka ke salafuye afatura 1980 et 1975 de 1975 a Sheikh Muhammad Khalil Harras afatura odela afatura fana ka kutuba laban kera munye at-tauhid wa ahamiyat al-awdatu ilayhi ko ayi kutuba in kala dur mubasara fatura kutuba in banna dura fatura aka kutuba laban kera tawhidi de kutuba banna yoro mi dura fatura ambe ala dele mbal malakan ke tawhidi moy ala kanke adiya aqida ala ka ke don bagayde ngono be sige ya qulu bi araduka bunte me ka kuma ko tara bunte me do yerew nono be se ko nenyele ma bunte me akro
ini bunte mi atedo fanna silay ba to abolo al kalamu ni adonna ala aba to abolo mantiqa na donna la aba to abolo falasifa na donna la aba to abolo lugha na donna la aba to abolo sarafu nahwa be subawi nahwu tigi dondola ewa buntemi ya kuma do fo sibawi ka karandendo ko konni nyakato akuhi aku eka karamo sibawi akan nahawla aku ay kataw bi wolon fula sibawi kataw bi wolon fula ken nahawla todo sibawi re todo kataw bi wolon fula ay kataw min ken nahawla ko be bi wolon fula be todo sibawi todo arrahimahullahu rahmatun washiya سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك